Into engiyithanda ngokwenza lo msebenzi engiwenzayo, ukwenza amavidiyo ngiwaphoste ko-Facebook, not ko-Facebook kodwa ku-YouTube sometimes ngiyaphosta ku-Facebook, ngiphinde ngaphoste naku-TikTok amanye akamaskandi. Ngithanda ukudiskhava abantu abasha. Enye insizwa le uFeza Langa ithini? Ithi proudly from Quthu. Uthi uyabonga kakhulu ngengoma yakhe ethi Umaqondane isishaye u-1 million laphana ku-Spotify. Bekade ngimbona nje ngesikhathi ngi-scroll ngibheka ama-album laphana online bilokhu ivela, especially ngesikhathi ngibheka umsebenzi kaKhuzani. Ngike ngayibona laphana ivela boma 3 days ago. Ngazibuza ukuthi ubani le nsizwa, ngathi kuyoyihlala kancane, ngaphinde ngabuya kodwa ukuthi hhayi ngizophinde ngiyi-check-e. Namhlanje isivela-ke isishaya u-1 million lapho ku-Spotify, okuyiyona nto enzima kakhulu bafowethu. Angazi noma umsebenzi wakhe wokuqala yini lo, kodwa ku-YouTube iwona msebenzi wakhe wokuqala engiwubonile. So simbonge kakhulu-ke umfowethu. Ingoma yakhe laphana ku-YouTube yenze 1.5 million or more. Sewu-6 zezizonke ziyi-EP. Ingoma le or i-EP yakhapha ngeyi-29 October 2025. Aseside isikhathi ukhiphe lo msebenzi wakhe. So usungabona ukuthi yena-ke wenza kahle kanjani. Naku-YouTube-ke ingoma yakhe isahleli ku-number 37 kuma-trending akwabani? Akwa-YouTube. Not kuma-charts, ama-charts enye i-list ehlukile bafowethu, ningaze nidideke. Laphana ku-Spotify ilapho kuhlongisa khona inhlolo Sixhanto. Iyona nto abayithanda kakhulu ku-Spotify, bakhuluma ngako kakhulu ukudlula ku-YouTube. Njengoba sibona ukuthi ama-monthly listeners mahle kakhulu ale nsizwa, okukhombisa ukuthi yazile ukuzocula, yazile ukuzosebenzela ini ikusasa layo ukuthi ikhuphuke endimeni kamaskandi. Ingoma yakhe inhle ethi Umaqondane, kodwa le ngoma ingikhumbuza uMajoda ethi umhlaba uhlangene, ethi uqondene umaqondane. Kunengoma lapho uMajoda ulayini osho njalo. Mayicula le nsizwa-ke nami ngikhumbula kabani-ke yena-ke uMajoda, insizwa le kwaMaphumulo. Kodwa-ke bekuyilokho sifuna ukukudlulisa nje ngale nsizwa-ke yakwaLanga. Ubani? Uthi ngibheke igama layo liphelele ukuthi uFeza Langa. Yes, ngihamba kwesikhathi sengizomjwayela-ke nami-ke khane nje ngenza-ke ividiyo ngaye ngoba nibuka le vidiyo yokuqala ngqa ngimbone nje boma 2 to 3 days ago and sengenza ividiyo ngaye. Okufakazelayo ukuthi kule channel akusikhona ukuthi siqhuba into ethize i-agenda or kanjani. So siyikhulumela lokho esifuna ukukhuluma, kodwa umuntu wenze kahle angeke nangephutha singakukhulumi lokho. Sizokuveza nje, especially insizwa njengale. Ngiyajabula insizwa ukuthi ivele ngale ngoma, ingaveli ngabantu abathize asebedumile ukuze ingene kubantu. Iyivelele yona ngokuyisebenzela kwakhe nangengoma. Abantu abanjengoKashemba bakwenzile lokho, banama-1 million monthly listeners. Into enzima ukuthi yenzekele ngonyaka oyi-1 ebonakele endimeni. Nayo insizwa le izahle kakhulu, engathi iyaqhubeka nje ithola amandla abantu bawudlala khulunyiswa kwayo ukuze ivelele ebantwini, ngoba iyakhombisa ukuthi ine-talent and abantu umculo bayayidlala. Okuyilokho-ke engifuna abantu bakwenze. Uthole-ke imiliyoni-ke okuyiyona nto enzima kakhulu lapho ku-Spotify. Kunzima ukuthola imiliyoni, abantu abazi kunzima kakhulu ukuthola imiliyoni ku-Spotify, kodwa mase ukwenzile-ke impilo iyayibe lula. Ezinye iy'ngoma ey'khona lapha ethi inhliziyo yami, ncane kancane, Nkanyezi kanye nekithi Khawuleza. Lezo ngoma lezo ezinye seyibheke ku-million. So izoba inhle kakhulu i-EP yala ndoda-ke, izo-pick-upha futhi yenze even more. Njengoba seyivelile nje, seyiqala manje iba semehlweni abantu, sekukhulunywa nangayo, nathi siyibone ukuthi awu ikhona. Nabanye bazoyibona ebese-ke iyakhuphuka even more. Laba monthly listeners azokhuphuka nje nge-speed kakhulu kakhulu. Lokho enikubonayo kusesekuncane, yilapho-ke nizobona khona ukuthi isifikile le nsizwa. Niqhubeke niyipheke i-support. Sibonga kakhulu, sizodibana ngokuzayo, Sindi Fast ukuthi TV. Nisalale kahle.